Saru-saru beli sangki nak. Sangsing di kesantus rangsing. Yang karena ngejohan raga sih gitu. Masalahnya beli jelek gitu. Jelek. Ngoyong melu. Asal cang nepuk anak model-model kini ngendang busuk penyakit Pak Yan. Cereng. Yang orang jelek gitu cereng. Nyanan petang lumbih cang leme sing kita ngomong apa? Amin nu jinget cang cereng. Ija ada undo. Terus terang yen cang nepuk nak loh model kini jak ngendah busuk penyakit Pak Yan. Penyakit apa dok ini? Ngendah penyakit kencing manis. Apa itu artinya kencing manis? Penyakit ejakulasi dini. Kencing manisnya apa nih kencing manis? Sebilang nepuk nak kini-kini kita ngencingin gitu loh. Dan ejakulasi dini. Ejakulasi dini yang tiang nuna sering semeton di tiang sarang sami ibu-ibu disaget bapak nenglah penyakit ejakulasi dini de ubadange. Terus kuda lebih baik ejakulasi dini daripada ejakulasi ditu. Apa buan ejakulasi dini ditu? Nggih nawagang tiang para penonton sareng sami. Duaning niki ragane lecir nak impun sampun warisan ngebuang jak bapanipun. Si bengkel maksud si orang bapan sang nih. Tersinggung sang nih terus terang nih. Lencang nawaki kan sakit keturunan. Oh engken tuh. Menurun. Ulah natan si kenyir setiap pasu kenyir doan. Orang ciar tene kenyir. Apa itu adan kenyir? Kenyem. Nyer manis. Kenyam manis makanya iraga kenyam manis apang semeton sarang sami lilo liang sebenarnya gitu man lencang kenyir tuh engken kenyir asal pengetir cek kenyir. Oh gitu. Apa beli kenyir? Dong gitu malu cerengan yang menawang beli aneh kenyir beli tuh linggis belinya kenyir. Adi jak jorok gitu main list nih Adina. Kamu lah biasa tadi ini harus Oh gitu. Yang penting saya ngai sakit hati timpa. Oh gitu. Nanti malu. Ini sebenarnya dua pop ajang nih yang kini model. Yang dini tiang bajang, yang di rumah tiang nenek-nenek. Oh gitu. Len kini pantas hibur ya hibur. 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 Beli sing bisa mempantun. Waduh. Mempantun sing bisa neng kian jani cara kini nyir Kang Wang dia mau pantun dia len gadang-gadang buah bonine apa manis di Tegalalang gadang bajang caranya ini kenyam nih manis ngainan uyang alas jadi itu melalui mapangan mancing umpan jelati ada beliunan munyi nanging tuseng ada mabukti wayah masih ada oleh ngaminggu ngapalan pantun nih mari bisanya beli keto nah mari tiang beli gunung cunguh mekabang kadang beli sing nawang ligu metopong apa dua ratu cunguh mekabang ras japon tuh oleh ini tulisnya nyak dari kemarin ngegol ya Bang Cang muncul kan beli lah pantun jadi penyanyi jadi geti-geti garang sidem begulingnya mecukup kepatu selegan tinyai ngajak medem dibelengnya singade ngaku dia ngomong gitu nah yang main nganten uling gunung yang sing abet tede mana apa abunya main lawan ting-ting coba takon Pak Les sekan ting-ting bidana Pak Les ting-ting coba tanya dulu oke tuh nah balas perlu nak pantun becepok nah silakan no problem cereng len pitan kan ting-ting jadi ceng-ceng cereng tung-tung wayah nih berat keranjang cene wadah titiran beguling mejukut paku selegan tiang tuh kan nama gendengin apa jadi nama gendeng banyak meriah suasana iya nyanan orang bas porno nyanan pangsing porno gen kira-kira main ini Kang Ayah gending dangdut kan napak gending apa dawa sing bisa menggending soalnya gending balik ke dangdut ke rock ke cawet ke pop ke
Saya tuh oke. Ada dijadi untuk gendingan cawat ke rok ke Ya, kak Bob tuh kan timpalnya mengisi cawat. rok ke kak dongke begitu kan. Ya silakan, apa semampumu. Iya anak megending kan